ya trewadwin dwumadi so na yewe se obema ene oyere akọ studio so omukotwa photo shoot na bema no apeja oba no se oba no on pants na ne hu guo na se omutwitwa pictures ya ne so omutwitwa pictures omutwitwa pictures ne sa awie enti mi bisa se photographer na wotwitwa pictures na eye ne fault ana se oba na okunu ne fault photographer and so no nimo hwe mo na maba se mo wa betwa mo pictures wo dress na de aba bia na camera no hwe mu ya no be that to say ye den gina say ye say ono no de hye wase de enya ne photo no enya atwa wawi nti oba ne photo enya photographer ne photo okay ene minwa be ma me da wase pan ne wadwen hwe ye be se hia me da se me je osusu okay yo minwa ba me ma akwa aba eba edum tv so ye nua anumere trewadwin dwumadi so na yewe me bisa se obema ene ne yiri bi ekọ photo shoot se omukọ studio so omukọ twitwa emfoni me kire se pictures na omutwitwa pictures na afi bema na peja ne yiri no ni na style na bia so peja ne yiri ne sa ne yiri no on hwe pants kro bi nhye no ena omayi style san e de twa pictures na we ntimi buta se na won hwe na photographer ne e twa ne na wo yi mfoni ne no eye photographer ne fault na se yo ba na okun ne fault me da se me de to me de a photographer ne fault adenti na make asa photographer de ugina ho se wu twa picture wutimi ka se your hu ye say wo direct enti se moment a wu hu se wa peja oba na ne hugu on e wo so utimi draw my attention se bia aha we na mo ye ne de emwa wan ka watwitwa about nti aba e hwan photographer ne fault yo minwamba 10 fault minwamba na me da wase ne wadwen hwe me da wase pa ye be se matene so be da ase be yo mama me ma wakwa aba eba edum tv so yo so me piesi yo eye trewadwin dwumadi so na yewe bibisa se bema bi ene ne yere ekọ photo shoot me che se studio a omukọ twitwa pictures afei bema ni peja ne yere no hwe nhya no pants kra bi nhye no enso photographer no wayere ne hu na wo yi mfonyini ya no wo twitwa omo enti me bisa se omutwa wieye no eye bema ne yere ne fault ana se eye photographer na wo twitwa omo no eye ono ne fault mpatwa yo ba no fault ofrifie no onim so be hye panta na photographer no so no nko so no so wo twa na wo hu bibisa no wo je twa na wo frɛ no katacha ne say hwe no nti se si an wanga sarhwe a hwan pan na mfunso no efri no mpatwa mfunso no de firi oba no because so photographer no nyon na tifi ono odware we so ko sisi no oba so de se bu dware wi a wo di ka siesie wase ansa na wa hye watare aha nti wono a na fault okay yo me da wase ene wadwen hwe ye be se hia yo me so me da mase yo abusiafo yaba be pie mu Amofalatus Enterprise ena yewe yaba be hia manager ba ko e wa ha se aye ne ba be twetwe nkomo e wo trewadwin dwumadi so yo minwa be ma me ma akwa aba yo meje oso okay trewadwin dwumadi ena me de bro se be ma bi ene ne yere akọ photo shoot na omukọ yi mfoni ni mechesa pictures na be ma peja na yiri pants kra e bi nhye no na omayere omo ho na omu yi mfoni ni ya omutwitwa pictures ya na omutwitwa pictures no omu awie entimi bisa se photo na omutwitwa na oba no na won hye no eye photographer ne fault ana se eye oba ne okunu ne fault okay me da se what's the media million question pa be any problem media for be me blame be my photographer no because ya djuma ono no ye nti se because we ba o shop no bitwa picture akra na photo ni pa no so na direct na se ubisa ne se bia ayesi upenisi ya na senka o prompt omo e no maka so no problem on twele se ubitwa ne sa nka uni case bia ka o ye be se wanka na wo hu sa photo no awatwa ne de because ni kuni page a no hu se na ye no hu guo e na ne se no wa page no nto no hu se no hu guo una utwa na hu nti kese o prompt na obisa omo se omo ya awe ana nti omo accepted ya na nka watwa okay nti ese am omo ye hu se fault na free photographer me boa free photographer okay ene me da wase se wanya omre amame ye be se hia yo me da masenso okay bye yo minwa be ma me ma akwa ba eba edum tv so
Mejo so mini aba. Ene de chewa dwumadie so na ye de bro. Me chere se bema bi ene ne ho kani akọ for shoot. Omakọ photo shoot se omukoyi mfonini na obe hwe enhye no. Pant kra ebi nhye na bema apagya ne yiri na omutwitwa pictures no. Omutwitwa pictures ni we ni me chere se emu ne wo he na fort ni efri ne otwitwa pictures no ana efri oba ne okunu na ana. The otwitwa pictures ni the fort bi ama na enye ye. Se oba wo no address ya wo kotwa photo. Na wo kosa ho bepra na se ho de ye ni ndi no wan hwehwe o se din obi ntimi nkyere. Some de man munya aware ana mo yam de. Nti yes ana tata de sha ana na dwen za ne ze ni odi obi oni be ma na ikofi. Yes agro na koye den akosha se nti na ma na hwehwe. Okay yo me da wasepa enti hwan pa na mfonso no efri photographer na say efri oba ne okunu no. Photographer de ma me mfa ne mbem won de wote ne ba bi. Na wo betwa photo na wo address fu fie na wo ba wo nhye dross wo nhye hwe what you say na be man so me sure so e be ma hu bi akwaye den e ma no e bi e be ne ho kani enti e odo ani ahopepre na ye ne de no e na eja wo nhye hwe enti blame media de be ma obara enfli photographer no wada roma me da me ba cho me da wase ene wada age a wanya ama me ye be se hia me so me da se bebre yo winya be ma me mo akwa ba eba edum tv so oh me so me je so Pacho ya no ama onim so kakra ama me. Eye chewa dwumadie so na me de na ye we kafra. Me busa se be ma bi ne yere akọ studio so mu kwatwitwa pictures. Me che se mfonini. Na be ma ipeja ne yiri ni na eye styles na bi o mu twa pictures na be ma ne epeja ne yiri no. Na oba no on hwehwe won atare dad se. Me che se pants kra e bi nhye no. Eti photographer na nkan hwo mo na okoso atwitwa pictures na mo twa pictures ni wie no ti me pa cho me bisa se efri oba ne okunu ne fault ana efri photographer ne fault de metima ha kra ne se me nua ba photographer ne fault me pa cho ade ntila de tie ne fault ne se as a professional photographer bia no se nipa ne twa picture na ne privacy bi show a o so wa let nipa ne se na ye de etie ansa na watwa on say na because photographer no be create no ebetima ma nipa no picture na akọ worldwide am obi ahun nakedness which is very bad etinye kunu ni photo photographer no ana ma sa problem ni ba yo se wa ma ya tia se every photographer ni fault okay me da wa se wanya wada aja ma me why yo mi nwa be ma me mo akọ ba eba edum tv so me jo so e chewa dwumadie na me de bro be ma bi ane ne yere akọ photo shoot me che se o mako studio so mo ko twitwa pictures afi be ma page an yiri pant kra bi nhye no etimi nwa be ma mi busa o se de no twitwa o mo pictures no a wan kan che ne se hwe enhye wo yiri no ono na mfonso no efri na na se efri oba ne okunu no efri de o twa pictures no ono efri no evi se wo wa wo twa de na ye se wo hu se me ma fa me yiri a on hye pant no wo na ye se wo hu se evi se be ko ama obi ahu tu na ese wo hwe correct mistake bi eden ewom ti free cameraman for okay so no ama ye hu say efri dia wo twitwa omo pictures no effort but enfri oba na okunu no enfri oba na okunu no okay me da wase ne wada age a okay me da wase ne wada age wanya wo me ho wai okay yo me da wase ne ye be say hia wai so me fa me hwe an ho pa ma tipeni ma hwe bi pa me da se bye bye ya ye di okay jo bi nya be ma me mo akwa ba eba edum tv so ya me de chewa dwumadie so na ye we me nya be ma se be ma bi ane ne yere akọ photo shoot se omukoyi yimfoni me shasa pictures na be ma pagya ne yiri pant kra e bi nhya ne yiri de wo yi omufoni no watwitwa omo pictures na se omo yimfoni na wie enti me pa cha mi bisa se efri oba ne be ma ne effort ana efri do twitwa omo pictures ne effort efri oba ne be ma me pa cha me nte o kasa no ma onim efri oba ne be ma me pa cha de ne efri oba ne be ma ze ni kwan ze obo naked ana e de ko ba bisa se what you say picture the camera there no etimi nya anytime se what you say etimi echiw so what you say ti oba na wan show no why mistake okay me da wase se anu wa ma ye hu se oba no e na mfonso ne efri no me pa cha me da wase no wada age a wanya no me ho why ye be se hia
pia Kyere Woa Adwene dwumadie so na yewe me bisa say be ma bi ne yere akọ studio so mu kwotwitwa pictures na be ma pagya ne yiri hwe nhye ne yere no e wo natade ase pants kra me kire say ebi nhye no nti sesi a no omotwitwa mfoni ni nyina omo awie te say omotwitwa pictures ni wie no every photographer no fault and say if oba ne okunu no effort say omo so oba ne be ma ne ko yen na omo hye atade no ai oba ne hye atade na be ma ne pagya no na te say oba ne hugu pants kra ebi nhye no nti efiti photographer ne fault so an control man na say if oba ne be ma ne fault me so ya na ma woni mu so kaka oba ne bacho if oba ne fault why so an kata no you know say the co studio no amoma kutwa ne picture so why ya de na me bisa say adint na efi oba no but you didn't see free oba say o ma prepare some be co studio akutwa picture woni be ma no nti na o say nku hu so be kata ne hu ye ansa na bia wa co studio no okay kuja no hu naked side ko no yo ana me da wase no ada aja wanya ma me ye be say hia but you Edum TV. Ya ye